yami namhlanje sengiyazi ukuthi mawufaka amabhloku usindisiwe, mawufaka inkophe ninzifo naye uyesihogweni kuyisono. Wangisiza uNkulunkulu wangihlukanisa nesono. Amen. Amen. Wangisiza uNkulunkulu endleleni ngathola uJesu ongabhangwa nalutho, uJesu ongathengwa nangani. Kuvuma uthi Nkosi ngiyavuma sengihlulekile ngiyayinikela impilo yami esandleni sakho. Ngaphakamisa isandla ngina 22 years last year ngathi Nkosi ngiyavuma ngihlulekile impilo yami ngiyinikele ezandleni zakho. Amen. Kule ndawo yaseDabe ngizosho ukuthi uJesu akathathwa ngoba usumdala. uJesu uyamukela ngisho umncane. Kumele ukuthi uvume ukuthi Nkosi ngiyavuma ngihlulekile. Izono ngizenzela sikho isono engasenzanga, ngijolile ngiphuzile ngawafaka amabhlukwe ngawenza ama-makeup, kodwa namhlanje ngithi Nkosi ngiyabonga wangihlukanisa. Namhlanje ngisesona isigqila sesona sengihamba ngikhululeke futhi isona ngisifuna la sambe khona. Amen. Futhi angiboni ukuthi yoba khona into engiphikisela esonweni ngoba ngiyabazi ubunzima basemhlabeni. Ugqilazwe yinto ungazi ukuthi uzosizwa yini. Uyenze ngoba nakho uthi abangani bami bayayenza peer pressure bazalwane. Amen. Kodwa namhlanje uJesu ngamamukela ngenamngani. Ngavuma ngaphamisa ngedisandle ngoba ngangazi ukuthi mina isono sidla mina ngedwa egcineni. Umngani ngeke ungisize ngalutho uma akasindisiwe ekhaya, usisi wami akasindisiwe kodwa ukusindisa kwaqala ngami ekhaya. Namhlanje bayakubona lokusindisa kwami. Uma ujabule namhlanje ngempela engiyiphilayo ngenxa yokuthi ngamukela uJesu. Uma engekho ngamacela ngedwa enkozweni uJesu. Ngizosho kule ndawo ukuthi even ngishathuma wakho uyakholwa, uyambona ukuthi uyakholwa, kodwa kuzomela ukuthi umamukele wena self uJesu. Uvuma ukuthi Nkosi ngiyavuma ngihlulekile ngoba izono ziyavuma. Ukuyeka isono ukuvuma ukuthi Nkosi ngiyavuma ngihlulekile kule ndawo, ngihlulekile la. Thatha indawo yakho Jesu. Umzimba wami ngawunikela uNkulunkulu. Ngihlezi ngibatshela lo nto ngithi ngenza i-tattoo ngenxa ye-peer pressure. Kuna namhlanje nge-tattoo ngenxa ye-peer pressure. Ngenxa yokuswela ulwazi ngoba abantu baswela ulwazi la ngaphandle. Abantu badukile, kumele thina ukuthi siphume siyoshumayela ivangeli ukuthi ukhona uJesu osindisayo, ukhona uJesu okwazi ukuyeka umuntu utshwala, ukhona uJesu okwazi ukuyeka umuntu umjolo, ukhona uJesu ongathengwa ngalutho, uJesu ongabhangwe nalutho. Ukhona lo Jesu thina siyamazi usisebenzelile. Amen. Amen. uJesu okwazi ukuqoqa intombazane, intombazane nje uhambe uqonde ukuthi uyintombazane ngalokho uyipintsha. Konke ukuthi hayi intombazane yakhona usindisiwe. Sakuthola thina lo Jesu. uJesu wasekisa iqephu, uJesu wasekisa amabhluku, uJesu wasifundisa inhlonipho ukuthi umuntu omdala uyahlonishwa. Mina ngamthola lo Jesu wangisebenzele namhlanje ngihamba ngayo uJesu. Uqoqo yena endleleni. Amen. Kule ndawo nje ngizothanda ukusho ukuthi alikho elinye igama ngaphandle kwena. Alikho elinye ithemba ngaphandle kwakho uJesu. Bakhona amathemba amaningi kodwa esindisa umuntu nilodwa uJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Kule ndawo sizoletha uJesu oqoqa umuntu omusha, uJesu okwazi ukuqoqa insizwa ihlale ngomnsizwa, uJesu okwazi ukuqoqa intombi ihlale ngomntombi. Kule ndawo sizosho ukuthi uJesu yena yedwa ithemba lomuntu. Uzohamba udlala abantu bathi bakhona amanye amathemba, alikho uJesu kuphela ithemba elikumuntu. Ebusuku ngizazalana nje ngiyathanda ukusho ukuthi kule ndawo yaseDabe siletha uJesu. Baningi abantu badukile ngenxa yokuswela ulwazi, kodwa thina ngoba sesiyalazi iqiniso sizothi ukhona uJesu bazalwane osindisayo impilo yomuntu. Inkosi ingusisi. Amen.